préparé cela il y a 2 jours. Les Sénégalais. Les Sénégalais, vous avez bien joué, c'est vrai. Vous avez bien joué. Hein? Grâce à Sadio Mané, vous êtes revenu dans les terrains. Parce que si vous êtes resté dans les vestiaires, vous serez disqualifié. اوكي صراحة على فكرة كلامها يعني هي قولي لها لماذا تتكلم بهذه الثقة وكأنها متأكدة يعني هل السنغاليون مش مشهورون بهذا الأمر ولا السنغاليين Est-ce que les Sénégalais sont connus de la sorcellerie? Ma chérie, je suis africaine. Je suis africaine et je sais ce que je dis. هي أفريقية وتعرف ماذا تقول. La plupart des choses et la plupart des trophées africains qui ont été gagnés, et je suis prête à mettre ma main sur le Coran, que la plupart des trophées gagnés, ils ont gagné de cette manière. كل شيء اللي تربح عندهم يعني لعبوا فيه طيب قولي لها هذه التهمة. قالت لك هي مستعدة تحط يدها على القرآن وتحلف. طيب اسمعي انت ترجمي فقط ترجمي. أوكي. قولي لها هذه التهمة كانت تطلق على المغرب اصلا، وكان يقال ان المغرب هي من تسحر. كيف انقلب السحر على الساحر؟ ما ادري كيف ترجمي هذا. أوكي. انقلب السحر على الساحر. Monsieur Assad il veut savoir parce qu'il disait que les Algériens ils disent toujours que c'est les Marocains sont les premiers sorciers du monde. Non. Tout le monde sait que les Africains qui sont faits avec le vaudou. On a avec des choses qu'on fait que la balle ne traverse pas les gardiens. Ils le savent très bien. Mais moi, je vais passer là-dessus et je vais pas. Moi, j'ai envie de dire aux Sénégalais, c'est quoi ce cinéma que vous aviez fait dans le terrain? Qu'est-ce que vous aviez fait? C'est quoi ces gestes que vous aviez fait avec vos mains comme ça? C'est quoi? C'est quoi tout ça? C'est quoi ce cinéma? Hein? C'est quoi tout ça? Pourquoi vous n'avez pas accepté que c'était un penalty? Déjà, il devait y avoir 2 penaltys. Il devait y avoir 2 penaltys. Le premier, quand il a poussé Hakimi devant le goal de Bounou, quand il est rentré le goal. Il y avait déjà un penalty là. Hein? Et puis, il y avait le deuxième penalty que Brahim Diaz, il avait réclamé. Pourquoi vous n'acceptez pas la perte? Mais malheureusement, vous avez gagné. الآن على السنغال لماذا لم تقبل يعني حتى في البينالتي ولماذا هذاك التعامل تاع لي سينيغالي كان في المباراة يعني ما كان تعامل مملح. طيب هي تقول أن لديها مقاطع أو ما يثبت هذا الكلام الذي تقوله. ماذا لديها بالضبط؟ Elle veut retourner sur le dossier que vous avez des choses à dire qui sont très qui sont très dangereux que vous pouvez pas dire ici. Et veut voir est-ce que vous avez quelque chose qui est palpable, qui est هذه ترجمة شوشعية. plus convaincante. ترجمة شوشعية. Pas quelque chose qui est convaincante. Pas quelque chose, on dit la sorcellerie. Il y a des gens qui vont... Je vais sortir une vidéo. Hein? Je vais sortir une vidéo très bientôt. Je vais la partager à Assad. Mais est-ce que vous avez quelque chose qui J'ai des preuves, j'ai des appels. J'ai des preuves appels. J'ai des preuves vocaux que je vais envoyer à Assad. قالت لك عندها محادثات هاتفية فهمتيني؟ عندها دلائل. هذا هو الدليل بتاعها يعني عندها دلائل بتاع مكالمات هاتفية. مكالمات بين مكالمات هاتفية بين من ومن؟ entre qui et qui? Entre le staff sénégalais et le Sénégal et l'État sénégalais. Le staff sénégalais et le Sénégal. au Sénégal. إذن قولي لها هي نفسها ربما عندها خبرة في السحر. ولا كيف حصلت على المكالمات؟ Est-ce que vous aussi vous avez de l'expérience dans ce domaine? Ah non, moi j'ai un ami qui travaille dans le journal New York Times. C'est connu, le New York Times américain. Il est sur place et il a tout entendu. اوكي طيب قولي لها هل ممكن تعطيني هذه المكالمات اياها؟ ممكن تعطيني اياها؟ Est-ce que vous pouvez transférer
ces Je vais- enregistrements ici? Je vais faire la vidéo complète avec avec les vocaux, avec les appels vocaux. Et puis, une fois que la vidéo sera prête, je vais l'envoyer à Asset, ça sera le premier. قالت لك راح تعمل فيديو وأول واحد راح تبعت له هو أنت. صافي اوكي. ولكن قالت لك صح. التسجيلات عندها من واحد يشتغل في نيويورك تايمز ياك هيك نيويورك تايمز الانجليزي وي الامريكيه. امريكيه. طيب قولي لها هل لها كلمه توجهها للمغاربه؟ اسكو vous avez un mot à dire aux Marocains? J'ai envie de leur dire, vous êtes forts, vous êtes sortis la tête haute, vous resterez toujours forts, soyez concentrés. Vous avez la Coupe du Monde qui vous attend dans 4 mois. Hein? Et j'ai envie de dire autre chose aux Algériens qui sont en train de mettre le drapeau algérien et le drapeau sénégalais. J'ai envie de leur dire, le Maroc vous fait pleurer et le Maroc vous rend content. Le Maroc, il a les deux. Il a la télécommande. اوكي ميرسي بوكو دونك قالت للمنتخب المغربي بتشجعوه، هو قوي وهي معه وقدامه يعني كأس العالم. وبالنسبة للشعب الجزائري بتقول له لو ماروك هو التليكوموند بتاعكم، هو اللي بيبكيكم وهو اللي بيضحككم. هذه صحيحه، هذه صحيحه. ميرسي لها ميرسي بوكو، ثانك يو فيري ماتش. قولي لها ثانك يو Monsieur Assad, vous remercie beaucoup. Moi aussi, je le remercie infiniment. Merci beaucoup. شكرا. قولي لها بس يفط لها رقمي الشخصي في الخاص اذا بغت. بعت لك على الشخصي على انا قولي لها انا سارسل لها رقمي في الخاص. Ok. عندها. Il va vous envoyer son numéro en privé. Très si bien, vous avez besoin très de bien. nous partager quelque chose. Ok, Assad, ok. Ça va, bien sûr, d'accord. Souriez, mon ami. Les Marocains, souriez, vous êtes forts, souriez. Oui, on est toujours fort. Merci beaucoup. شكرا. bisous, أسعد. Assad. شكرا جزيلا. شكرا. جومونفو اذا جومونفو لا مش جومونفو. je m'en fous. لا انا باغي اقول لها مع السلامه بس ما دريت شيء كيف اقول لها باي باي. قولها اديوس باي باي. جومونفو. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu racontes, Assad? Qu'est-ce que Il veut te dire à bientôt. Bye bye. شكرا لكم. bisous à toi. Je m'en fous. ممكن استاذن من الشباب انه اخذ مداخلتي لان الوقت متاخر والصباح معي شغل، ممكن استاذن منهم؟ قول لي خالد ومعاذ اذا سمحوا لك على طول. انا يا بسام ابد تفضل. شكرا كوكو، مع السلامه اختي في الاعلى. شكرا. تفضل اخوي بسام. مشكورين، الله يحفظكم. اول شيء اتمنى انكم بخير. في البدايه استاذ سعد، هارد لك للاخوان المغاربه، فازوا بالتنظيم وخسروا البطوله. بس اول حاجه احب اوضح نقطه اللي هي الاشكاليه الكبيره. انا على ما تابعت انه المنتخب السنغالي ما كانش معترض على ضربه الجزاء. معليش كان معترض ليش الحكم يعود للفار في الجزاء وما عادش للفار في الهدف. نعم، انا على ما شفت وفهمت انه هذه الاشكاليه. ليش انت اتخذت قرار؟ توضيح اخي اسعد، اخي بسام. تفضل. بالنسبه لهدف السنغال الحكم صفر قبل الهدف. انا فاهم، يعني بس قبل ان يسجل هدف الحكم صفر على الخطا. بس اكمل. يعني لا يمكن ان يرجع للفار. ايوه، بس هكذا عقليه اللاعبين السنغاليين. انا بين اشرح الان للناس عقليه. اما انا مقتنع انه فاول على فكره، بس كان اللاعبين السنغاليين عندهم فكره انه انت ليش عدت في ضربه الجزاء